Ai buch kang'ol kona kere ko Soroti City mama kwenye kone swakete anyuna tukoshanu Agasia ajala kingene tunga ko Soroti City ikumana kino Buruda depa Buruda ngirikita nawe raido naswa Sitelo ni piting ofisi pero sa dum narai yata se motokan samara swamna nari motokan lu jasi Agasia bolo kita swamno potene muka borong prashadis to mosabiti da borong na tukani ni burito situnga tele bunusa silile le bunusa container se okere oraran mere kwane abukon tu pa kwana ne bukora containers lo count da borong Agasia nene lo da busita ne jai no to ma ara nyirikiti ko nyamunara ai monyo ngeni se jeke council lo city elomunike da na peta no ngole kale eduka isokoni ni kaibosho nu isisiaere ai touch sirigin luingara kineti atukio na Agasia aboisho kapana te barracks anyono lukumni kanyi toni tomo no angini kai angini lapa ne rasika is residential kispola beti tungene na lemu ilukumni kanyi toni tomo ibango lasmune weda lema kaisare tuna kaisauni also the hostels polo irauna nyono lukumni akwatata tuna kwatare kabonati kiosks betke saleme ilukumni kanyi toni tomo duka ingurulu ba retailers betke saleme sirigini anyono lukumni kanyi toni lukumna kaisare supermarkets arabo hardware shops beti nguna elem sirigina nyono ilukumna kaisauni toni ilukumna kaisakan including betting centers da obuni jo isokoni betke saleme ngintwene betale musigina kwatare angini pare isometa golana na bongo ngindwe poto streets ngunde betale musigina kwatare ja iwote ningundu didiki ngune lemeti lukumna kaisare also dikini lodges kid guest houses betale lukumna kaisare tona kaisakan hotels lo apolo komune betale lukumna kwatata tona lukumna akwatare nguni nursery schools kede primary betale lukumne akaisauni to lukumna kaisakan ubunje secondary schools betale lukumna kaisakan to lukumna kwatare ni soma iboro lo edukere kere ngune betale lukumna kaisakan to lukumna kwatata angini garage arebe drug shop dispensaries beti ngune lukumne akaisauni angene lap I clinic sabedale lukumna kaisakan to lukumna kwatata angene lap John Okwi ekuteleg neseraya kansela lo atungnag lo gangta umshoiti na aitele mitunga Esolo konye ne lo chef to majinja pota meskis bonbo jinja era tunga kulepek kesi elemeti kapuna ni bonebe Agasia na tukokini diore konara no joko ni kon ijelope ngesi ngari ile muno ikapundo di kapun to somaire ayangara to laije dumping site ebe yuda ka ta obone be oto mai apaka na edit e beta Agasia awolioro kidingotong awolior anayo sentan awolior to maskips anyi bone be ela onesite lo era borna jokan anonare jasa tamite atarawne ayawne site le pereto na jario toma opunle na paina oma meresite ne bosit otereriosi kwa councillors iso sort adomuno guidance and technical people be iresilu Etutub council e perori ai ngarakini service providers le pota ngarakini site ai tuka Agasia kwa ijari kada lo kelo moto kanalu etuketa Agasia ijaida le chorete ne jasi ngulu emengeri kinete osodi kinjo ngini ene dumuno ijai ai buka Agasia toma aboy city alupoko no esitare bo city premises like ebeta ta chacha lukumna kwatata to lukumna kwatare anwa swam city kangen akirono kerele motiso otuptete eborengon etabole kisela eralo sikineta inyakuna ibuse suna Soroti City lo seka dakto semendera lo aila ko Uganda kere Godfrey Ojore TV East Soroti City.